Ikaze nanone kuri Kigali Life Official, reka uyu munsi tubagezeho urutonde rwacu rw'imari 10 dufite zigurishwa makeya ku rubuga rwacu rwa kigalilife.co.rw. Reka dutangirane n'imari yacu ya mbere ariyo scooter ya automatique VS 125, ikaba ikoresha essence, iherereye Kacyiru mu karere ka Gasabo, umujyi wa Kigali, iragurishwa $1,500,000 y'amanyarwanda. Imari ikurikiyeho ni ikibanza giherereye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Ndera, akagari ka Rudashya. Iki kikaba ari ikibanza cyegereye umuhanda, gifite ubuso bungana na metero kare ya 400, kiragurishwa kuri $20,000,000 z'amanyarwanda. Reka dukomeze n'imari yacu ya gatatu ariyo inzu ikodeshwa irimo n'ibikoresho, ikaba iherereye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Kanombe, ifite bedroom 3 na bathroom 2, ikagira wifi ndetse n'amazi yo gukoresha ashyushye, irakodeshwa $500 ku kwezi. Dukurikijeho ikibanza kinini cyane giherereye i Kinyinya mu karere ka Gasabo, umujyi wa Kigali. Ni ikibanza gifite ubuso bugari bungana na metero kare ya 838, kikaba kigurishwa kuri $50,000,000 z'amanyarwanda. Imari ya gatanu ni inzu igurishwa iherereye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Kanombe, akagari ka Nyarugunga, ifite bedroom 4 na bathroom 3, ikagira jaride na parking ijyamo imodoka 2 ndetse na modern kitchen. Ikaba yubatse mu butaka bungana na metero kare ya 375, iragurishwa kuri $85,000,000 z'amanyarwanda. Imari ya gatandatu rero ni intebe za sofa, zikaba zifite imyanya 7 yo kwicaramo, ziherereye i Rusororo, ni mu karere ka Gasabo, umujyi wa Kigali, ziragurishwa ku $580 by'amanyarwanda. Imari yacu ya munane ni imodoka igurishwa ya Toyota Prado 90 yo mu 1996. Transmission yayo ni automatique, ikaba ikoresha diesel, ikaba ifite AC ikora neza, iherereye i Remera mu karere ka Gasabo, iragurishwa $8,500,000. Imari yacu ya 9 ni Toyota RAV4 2013, transmission yayo ni automatique, ikaba ikoresha peteroli, ifite imiryango 5 ndetse n'imyanya 5 yo kwicaramo, ikaba ifite AC ikora neza, iherereye i Remera mu karere ka Gasabo, iragurishwa $18,500,000. Imari yacu ya 10 ari nayo dusorejeho urutonde rwacu rw'uyu munsi ni Toyota Prius Hybrid, transmission ni automatique, ikaba ifite imiryango 5 ndetse n'imyanya 5 yo kwicaramo, ifite assurance izarangira mu kwezi kwa mbere umwaka utaha wa 2024, ndetse na controle izarangira mu kwezi kwa kabiri umwaka utaha wa 2024. Ikaba rero iherereye mu karere ka Kicukiro, i Kanombe, iragurishwa $10,000,000. Urutonde rwacu ni ahangaha turusoreje, tubasaba gukora subscribe ndetse na share kugira ngo mujye mubasha kubona imari zacu z'ubutaha. Ubaye wifuza ko hari imari yawe twakugurishiriza, waduhamagara kuri 0788 29 13 44, cyangwa ukadusura ku rubuga rwacu rwa kigalilife.co.rw.